Playbay sizi yeniden salamlayır. Kanalımıza hoş gəlmisiniz dostlar. Poker həvəskarları Daniel Negreanu adlı oyuncu haqda eşitməmiş olmazlar. O, rəqiblərinin əlini oxuması ilə çox məşhurdur. Bu videoda bu halların bir neçəsini nəzərdən keçirəcəyik. Check to that guy. He's one to raise. What are you looking at me for? I'm not going to bet. Come on, this flop, that texture. Psh. How many spades are there? 3? Ooh, scare card. Scare card. I'm gonna take a stab. Nope. I'm gonna bet. I'm gonna take a stab. That's not. Yeah. See what that does. 82. Lots of fun stuff happening on that board. Do one of these. Cool. My dad used to do this to me when I was younger. He gave me the nose when he'd stare at him. You're the guy who checked queens before on the 10 high flop, so now I'm scared. Rəqibin əlini oxuma bacarığı davamlı canlı oyun Like jacks or praktikası ilə queens or something like qazanılır. that? Is that what you have with a spade? Daniel isə artıq 30 That's what ilə you have? yaxındır Jacks or ki, queens with a spade? peşəkar Oh, I got pokerlə it! məşğul olur. He smiled. That's what he's Bundan got. başqa, bunun üçün bir sıra digər faktorlarda Oh, I nəzərə love to talk. I don't alınmalıdır. shut up. You haven't been paying Məsələn, attention the burada last 4 hours? When qəhrəmanımız have you seen me artıq shut up? 4 I just keep saatdir ki, blah, 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 rəqibi blah. ilə eyni Diarrhea of the masada mouth. oynayır Can't və help myself. oyununa artıq bələddir. What do I have? I would tell you, except you're not allowed. It's an EPT rule. I would tell you exactly what I have, but I can't. Call, because you're I Negreanu. have a king. No. Okay. Works. Keçək Daniel Negreanu'nun növbəti əlinə. On. I fold, but did you have ace king? Burada isə Negreanu artıq kartlarını atanda rəqibin əlini yenə düzgün təxmin etdi. Ace. What the hell you had? Nəzərdən keçirəcəyimiz növbəti oyunda Negreanu özünün önündə olduğunu düşünür, amma bu ona sonda yenə də rəqibin əlini oxumağa mane olmadı. $67, 7,075. You got ace queen of hearts or something? It's like I want to fold. I want to fold. You don't have a fold? No, I want to fold. No. I wanted to Did you have fold ace queen of hearts? Is that what you have? 'Cause wanted that's to kind of what I put you on. Fold the damn turn. Ace queen of hearts might get half. Go for the high. I'll take the low. Might get half. That's good. I mean, it's really hard to be bluffing. You're special though. That's what I've been told. He had fives? Gördüyünüz kimi rəqib burada 5'lərlə yığdığı seti atdı. Dostlar, bəs siz bu situasiyada necə oynayardınız və niyə? Fikirlərinizi bizimlə şərhlərdə bölüşün. And you call.
about 8 of cups. Raise. Here you got aces or kings. Can I say that, or is that illegal? Heads up. I can say what he has, but not what I Yenə have. rəqibin üzünə baxıb I'm thinking aces or onun kings. əlini dəqiqliklə oxuyur. Axı bunu eşidəndən sonra necə oynayarsan? Dostlar, bu günlük bu qədər. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, onu like edib YouTube və Telegram kanallarımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.